Tēnā tātou katoa, ki te taha o tōku pāpa, ko pātangata te maunga, ko wharekahi ka te awa, ko hene mauria te marae, ko te whānau a tūwhakaeri ora me te whānau a te autaki, ngā hapu, ko Ngāti Porou te iwi. Ko Valerie hau kāmau tōku ingoa. He mea whaitikanga te pepeha, te whakaatu, te kōrero atu ki te maria ko waikoe no hiakoe. It's really important, kia nei, to me, to give a bit of a briefing on who you are and where you come from, because e roto te ao Māori and Māoridom, we don't just, walk in this world by ourselves. We carry with us our ancestral mountains, our rivers, our ancestors that have come before us. So that makes us up. That is our makeup on who we are. Mauri ora.